Presiden juga Voice of the People Party ba Arden Miller Basayomot harangkat kinong yalam jong ke VPP hene kesengi kala leja kendu ya ulat kejela UCH Wijaya Shankar bat IT yak city ban pa sha Union Home Minister u Amit Shah ban penpau ya kejing persya FCRA Amendment Bill. Habakran bat gelat patai kebor nagaliang uba Arden ulaong ba ka kenhun kala leja kendu ya ulat kejela halok bahawan shibenta ban penpau ya kejing persya ya kene kejing tmu jong sorkar pedeng bat kumjuru ban budin yak city kebagi ladap tho shau Prime Minister jongkari India Narendra Modi halor kejing dawa ke jongki ban review ya kene ka amendment jong ka Foreign Contribution Regulation Act. Ulai toro ban nagaliang jong ulat kejela ula kular ya ka delegation jongki ban unsa penpoi ya kene ka dorkhas kabamaki kila ai Shah Union Home Minister party harian bagi depan ai ga jingkho ga jingi Shah Prime Minister agri bakani ka FCRA bill amendment baka sokar India ka tumbo nonra tujuan mentah kasi ban budin bat ban ai pat ya ka follow up letter ga jingi Shah Home Minister through the office of the governor kamut limba jong lat ke kata kadi gajing wani kedua gajing hai ke di bat kini ke meeting matas kita gajing pesau jengki so gajing pesau hi gajing kalong ba kembali atho so Prime Minister ba ka sarkar India ladakan boteng shoi kini bat bakandon gajing ya slop moh bat ki babon ki badan kebenta ki mangelam balang bat ki stakeholders babon namar ke jungan ra ya kini ke hoi ni soto kai ke FCRA kalong kumno ban regulate ya ke jing penon kam ya ke pisah ke puan nabar jong tadi hai gede ki rishmet dan ki seng bat bakata ke jing penon kam hi ke don hi ka ain ke ba namla bat ban penon kam ban pediang mut ka acceptance ya kata ke pisah ke puan nabar ki namla lada kan long nakam tak jingkon kami ki belum percaya ka ri India tu ya kata ngi suku cuma mentah ya kini ka bill ko mentaru kalong kum ka ban introduce ya kata ka framework aga ba kumnu ban peniat ka supervision ban pek ban pentlun ya kata ka pisa bat bu ban penenkam ya kata ka jing yarap pawan nabar bat ya kata kadang ke provision atau bill bakin wanra ia kata ke designated authority. Bahkan ni ke designated authority kan shimpi. Ya kitu ki assets. Dan ni ke jimpen kam ni kata ke jirat wana bar. Nakam tak kitu ki organisation dan ni ke individual ki belasya penduk no ia kata ke certificate jong ka FCRA. Ti nak kata yuan ban perso bale se lada ka ke kam shai bat lada myo ba jekren dan kam ban wengi ke ni ke jing arutin ke badan khana bakan numara ka jingta. Namar ba kawai ka provision lani kawai ka jing ka bawa kani ka bill ka keren kalong pa kamdan kata ka appeal mechanism ka bumot na pisha cancel ya ka renewal ka jongki lani pisha cancel ka certificate kamdan gunu ka mechanism ban appeal te hangni ka dan ka jingma mo le si ka sarkar lani kata ka designate authority sarkar ka cancel la ka cancel li kita kibrio kimyo la wat ban appeal kini ka di jing perso ki bang ni Kena kalian jo lat wong bangan pa igani ka city show Home Minister namar bola i bangi lat ban pa teng ya ka we ka city show Prime Minister batik na hi bakan poi kalong ke jing keduk ka ba sotrat ka ba kalian ulat wa ka assurance ban poi ya ka jing ka reminder ka jingi ka government of India limba Home Minister tapi ni kiski itu nak pi nang yam diam baik keduk pi so bakwan ban ai Kai kata kam bakin wani dulu tadi ke kamar jini ni snotu ini ke jini kapan kita ni snotu ke jalan Meghalaya ke ni snotu di dembon di seng di organisation di kenhoniam di repair mak betre ki kam sacrifice ba tadi ke kamram ke jini bangin ra ye kani but ye kani ke jing soru kemong ipi kam dei bangiwan tong mata kani ke reminder ke follow up action kemong ni wana